Jamunpalati Pujamkanya Kamranwati Barakumur Abhilani Mahasangha Kumasai Nenadradili Ali Masai Kanyahasani Radhina Nebiyan Vyahasani Adivati Guru Pinay Kamranwati Jitishyatyana Abhi Palamdili Samsudiri Pantamranwati Pramura Mahasangha Kumasai Kanyahasani Prabhu Amutani Piduri Miyavasara Tamsujini Avasara Dupi Avasara Vedana Purina Mokati Mahati Devi Api Jivitaya Sadakari Pavattanne Koti Sadharana Havyanvanse Adipase Guru Pakaya Vedani Name Adipya Avasana Pinpuri Intama Apidekala Me Api Haamurudya Koti Sadharana Havyanvanse Pavanatanu Pakaya Madad Purani Kumu Bhamakira Aduna Mīmāna Dharmātāya Avadāvu Ūma Padinava Pētpantiyana Pētpannal Kuruva Vinasīku Kabida Uppādu Vai Upanīvam Tīva Yāgi Pētpantiyana Pita Sāndirāṁ Sambhānyāji Vīti Pujayāgi Vinasīku Kabida Dan dawasi pilih ape naikamu nak pilih ikhtiar ape sadhana ramban hansi kami tekakar lagi apu ini. Dan ape ada niat selagi ini. Dan ape kata garu luar ni dan apa lagi niat. Insya Allah dia yogi masih baru sahur dia tiga pagi. Hari penting Kaman Abdul Pada Abdul Juga Panitha Panawasi Panokku Paruka Kisagula Bhavani Tunai Paka Yudh Kapta Yagi Madhya Panagami Thayu Gataduna Unlahansi Adipasi Apekangan Abin Tasa Pamodigi Ada Nagari Ganapasi Aluki Samanagi